Ba, ngan memberi bersyok hayeng kenang balai dan kata jing sosi. Ki police department, but the district administrative jong Kariboy district kila bu yang ah top list on arrest yang ah. Lamar ba apo kasay RPF kadai mga away ubak hamdul sa kmat sa perang naman da kari bakajay benreo. Nalay persya ru, but ki bor ka ay. Daga ba ay RTI yang kata 6 battalion kabaron hante apo umran. Yang kata ru ki khot samo ni nga Ahmad jong UTC. Upadai upan jala. Anda ngambil bang haji anta kipa bat daga sokos notis. Kibar ngiam mengia ban kem. Lara kile kumta yang balai bati mela ban lepat. Ya gitu kipulet kibar sim im pai ya ka jingim jong iba jeris tafil thank you. Kata kabut ke jingli kebabi nak kalian ke jonga kum nungilam jong kaseng balang RBOF. Sarkar MDA kat bapinang penselam kat bapinang delay kata ke mesin masyarang kadang kelang kati kata ke mesin masyarang kadang blok ke mesin kakua banang ni sakmat kamdai bankot tangkum ni yang penhi susu yang tinggi ki kabateng wat ada dai bagi siap kumi ba jelas terfil di giro yang lek ada in ai la ka jong ke mesin kinang ba kalong pateng jingi kan sok song sai pat kan giu jong ka sur kinomolai bat ki paro pasnam MDA government kadai tampi ke sarkar ke benot bensim yang kecik embryo imem pek lada dai papi ki ba aibor ya ki pulit berset yap kamot don ai cylinder kumaja yang pakimot pankiam yang panset yang karat ya ke ai ke ba ngeki lamta ada ba jong gari pajai benreu yang ngai ba kadon ai cylinder ru ya ke jingyap jong iba jelas terfikir yang ngai ba palai gitu masa span ya gitu kipulit pasim ya ke jingyap jong iba jelas terfikir thank you nama piting bayo gitu kipulit kin pla ya kinom ai order bansiat ya ba jelas terfikir dainam kiting kinom nikmat lada dai home minister lada dai chief minister uding masa span ya gitu kipulit kiba siat im baik ya iba sesuatu kenapa yo kita ki pulet kena ba udai utau minister udai kita ki nomik mati ba ai gabor bersiap yo ngan om ya pi wana peslam so nan dai sakmat wana peslam so lada pi peslam nak kalian ke jonga ko nomik mat jong kaseng RBOF ikloi bani ai ketiga tiang tiamon bani le namanta kene kasur ki nomolai bapni yo ayah justice namanta iba serious thank you ipalong ay jilang hakmat jong mod kiang nomba dan ome piko sarkar dampun kiru sulur ko kiang nomba tiban mi nang nes hakmat banele persya bat pika MDA government lada pinang kuman bat lada pinang sabjar yak ai ga hok kabangi kum ki berdok persam aga brinyo trep yuskum ngidiman namta ga hok yi kamle ai kadai mapi persam kum bangasa yong lada pistang dei mangi ban putkot akan kapor nak kalian jonga ngamot padang sas kentian ba kasur kita mulai pimdai ban kilat lagi ke RPF ilong ready akan kapor khot lagi akan kamit kena kayong akan jaga ikloi banile namanda ada uba jong iba jeres terus lada ini baniam ban siat dia bro kamlele kangai ba ublai nombor dong tahu unai ke start ini paro nang nes kumat ya ki ibangin saya ki nga angro hangne nak kalian ke sur ki nang mulai ba kimde baniki tak pocok kelan mama ai begini ki nak patige ai begini ki nak bele persya bertibor ke ai